opštinski odbor u Sokobanji, koji je posle dužeg vremena pripremio listu kandidata za lokalne izbore, je li tako, predsjedniče? Imamo i novog predsjednika opštinskog odbora, obnovili smo opštinski odbor, opet smo uspostavili kancelariju Srpske radikalne stranke i krenulo je. Očekujem da će građani u velikom procentu glasati za srpske radikale. Ono što je za nas radikale karakteristično, to je da smo lišeni bilo kakvih korupcionaških afera, kriminala, krađa, toga kod nas nema. A nema ni ovih pedofila što sad neke prozivaju neke političare, a nikako da im kažu imena. Pa kažete nam vi, predsjedniče, vi znate svi. Ne znam ja. Ne znam ja. Mi smo odlučili da ovog puta ne držimo mitinge i javne tribine u zatvorenom prostoru, jer još postoji opasnost od virusa i ne treba ljude izlagati riziku. Na republičkom nivou očekujemo mnogo više glasova nego prošli put, da imamo jaču poslaničku grupu, da budemo kontrola vlasti i kritičari ministara za sve ono što ne valja, ali u vlast ne mislimo da ulazimo. Mislimo da je Srbiji potrebna jaka opoziciona stranka kao što je Srpska radikalna stranka. Dok ne postanemo dovoljno jaki da zamenimo naprednjake na vlasti. Trenutno su oni jaki, ja sam objektivan tu. Ne možemo mi njih sad pobediti. Ali na lokalu se možemo uključiti u koaliciju, a na republičkom nivou ćemo biti kritičari kao i do sada.